Makuru ki mu binyamakuru, ikiganiro utegurirwa na radiyo Rwanda. Turabasuje mwese kandi tubifurije ibihe byiza. Reka twinjirane mu kiganiro cya none makuru ki mu binyamakuru mugezwaho nkuko bisanzwe, nanjye Jean Daniel Sendayigaya uri kumwe na Nyirarukundo Xavera. Reka duterurire mu mvaho nshya mu nkuru igira iti u Rwanda rwamaganye Repubulika na Demokarasi ya Kongo irushinja genocide. Mu gitangazamakuru igihe naho bati ni umurongo utukura, u Rwanda rwamaganye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarushinje genocide. Muri RFI ho bagize bati gushinja u Rwanda gukora genocide muri Kongo Kinshasa ni ikintu kitihanganirwa, niko ambasaderi kuramutsa yavuze. Naho mu kinyamakuru Le Figaro bati u Rwanda rusanga ari ubuswa bukabije kuba Kongo Kinshasa isaba amahanga kwemera ko ku butaka bwayo habaye genocide. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru hamwe n'ibindi tutarondoye byanditse ko u Rwanda rwamaganye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashinje ingabo z'u Rwanda gukorera genocide abanyekongo muri teritwari ya Rucuru mu ntara Kivu ya ruguru mu burasirazuba bw'icyo gihugu, ngo zifatanije n'umutwe wa M23 n'abasivili. Inyito genocide yakorewe abahutu muri Rucuru yazamuwe kwa kabiri w'iki cyumweru na Minisitiri ushinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu muri Kongo Kinshasa Samuel Mbemba Kabuya mu biganiro byabereye Geneve mu Suisse ku cyicaro gikuru cya Komisiyo y'Umuryango w'Abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu. Komiseri muri iyo komisiyo ya Loni Volker Turk yagaragaje ko kuva tariki ya 8 kugeza ku ya 29 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka abarwanyi ba M23 baherekejwe n'abasivili bafite imihoro n'abasirikare ngo bikekwa ko ari RDF bateye amasambu menshi mu gace ka Bwisha mu ntara Kivu ya ruguru ngo bica abasivili amagana biganjemo ababahutu. Iyi raporo niyo Minisitiri Bemba Kabuya yashingiyeho amenyesha abagize akanama karoni gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko TAC yagombaga kuvuga ibirenze ibyo, akemeza ko abasirikare b'u Rwanda n'abarwanyi ba M23 bakoreye abahutu bo muri Rucuro genocide. Ambasaderi w'u Rwanda mu ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bwa muntu n'indi miryango mpuzamahanga ikorera i Geneve mu Suisse Urujeni Bakuramutsa Manzi yabwiye perezida w'akanama gashinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu ko gushinja u Rwanda genocide ari ukurenga umurongo utukura. Ati gushinja igihugu cyanjye genocide ni ukurenga umurongo utukura kandi ntitwabyemera, cyane cyane ko ibyo birego bidafite ishingiro mu mategeko mpuzamahanga. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ku burenganzira bwa muntu ziba zikeneye ibimenyetso byuzuye kandi bikabanza gusuzumwa. Yibutsa ko yakorewe i Rucuru yashingiye ku biganiro bya telefone n'amashusho y'ibyogajuru bidashobora gutahura ubwoko runaka bw'abantu. Ati raporo ubwayo ivuga ku mbogamizi zo kuhagera no kwishingikiriza cyane ku buryo bwo gukusanyiriza amakuru kure. Ibyo birego bikomeye biba bigomba guherekezwa n'ibimenyetso bigenzuwe neza. Yavuze ko iyo raporo igaragaza ukubogama gukomeye kuko yagarutse kuri M23 inshuro 110, inshuro 65 ku Rwanda cyangwa RDF, inshuro 42 kuri FARDC arizo ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inshuro kandi 42 kuri Wazalendo, inshuro 15 ku mutwe w'iterabwoba wa FDLR n'inshuro 23 ku yindi mitwe ivugwa muri iyo raporo. Ambasaderi Bakuramutsa yagaragaje ko raporo ya Komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu igaragaramo kwirengagiza nkana ko muri Kongo hakorera imitwe irenga 200 irimo yifatanya na leta ya Kongo, abacancuro n'ingabo z'u Burundi. Yibukije kandi ko u Rwanda ari igihugu gitanga umusanzu ukomeye mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga amahoro mu mahanga, bityo ko rutazemera gukomeza gushinjwa ibirego bidafite ibimenyetso. Ati ntabwo tuzakomeza gushinjwa ibi birego, ibimenyetso bifatirwa ntabwo bikwiye kwingingirwa kandi kurenga kuri iryo hame bizakomeza gutunga urutoki igihe icyo ari cyo cyose. Uyu ambasaderi Urujeni Bakuramutsa yagaragaje ko iyi raporo yirengagiza imvugo zinyegeza urwango zikangurira abantu kwica abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane mu misozi ya Minembwe ituwemo n'abanyamurenge. Kigaruka kuri iyi nkuru y'ikinyamakuru Le Figaro cyo cyatereye kigira kitiro Rwanda juge stupide la campagne de la RDC pour la reconnaissance d'un génocide. Bisobanuye tugenekereje mu Kinyarwanda ngo u Rwanda rusanga ubukangurambaga bwa Kongo Kinshasa bugamije gushaka ko amahanga yemera ko habaye genocide ku butaka bwayikozwe n'u Rwanda ari ubuswa cyangwa ubucucu bukabije. Byagarutsweho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ku wa gatatu w'iki cyumweru. Yagaragaje ko icyifuzo cya Minisitiri Mbemba kirimo ubuswa bwinshi kuko atagaragaje abagambiriwe muri iyo genocide, yasabye ko umuryango mpuzamahanga wemeza. Minisitiri Nduhungirehe ati genocide kuri bande, ubwoko butari abatutsi bose se ni bande turi kugerageza gutsembuko?
urumva uburyo iki cyifuzo cya Kongo cyuzuye mu bugoryi. nubwo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishinja u Rwanda jenoside, igitangazamakuru igihe cyanditse ko ingabo za FARDC arizo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iz'u Burundi, FDLR n'imitwe ya Wazalendo bakomeje kugaba ibitero ku basivili bo mu bwoko bw'abatutsi, cyane cyane ku banyamurenge batuye mu ntara ya Kivu y'Epfo. Hatanzwe impuruza ziherekejwe n'ibimenyetso, ariko ntacyo umuryango mpuzamahanga wabikozeho. Nk'ubu ngubu mu butumwa bw'amajwi bumaze iminsi bucaracara ku mbuga nkoranyambaga, bwumvikanamo umwe mu bakongomani bo barwanyi ba Wazalendo uvuga ko abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi batuye ahitwa Uvira bahawe iminsi 10 yo kuba ngo basubiye iwabo mu Rwanda, bitaba ibyo bakabiraramo bakabica. Mu butumwa yanyujije ku rukuta rwa X yahoze ari Twitter ku wa gatatu w'iki cyumweru, umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yagize ati ni amajwi ateye ubwoba koko. Iyo abisi yari yarigiye ku mateka, hakabaye hafatwa ingamba zihutirwa zo kurengera ubuzima bw'abaturage muri Uvira, aho hari abarwanyi barenga 45,000 baba Wazalendo biteguye gushyira mu bikorwa ibyo bahigira byo kurimbura abatutsi b'abanyekongo, abatutsi b'abarundi ndetse n'abamasayi bo muri Tanzania. Aka kaga gakomeye nta gihe katavuzwe. mu mvaho nshya aho banditse ko u Rwanda rwasabye umuryango mpuzamahanga gushora imbaraga nyinshi mu gushakira ibisubizo birambye ibibazo bikurura intambara zugarije ibice bitandukanye by'isi, aho gushora akayabo mu guhangana n'ingaruka zazo gusa. Byagarutsweho na ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga ubwo ku cyicaro gikuru cy'uyu muryango New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika haganirwaga kwa kabiri w'iki cyumweru ku hazaza h'ubutumwa bw'amahoro bw'uyu muryango w'abibumbye. Ambasaderi Martin Ngoga yabanje guha icyubahiro abaharanira amahoro batanze ikiguzi kiruta ibindi cy'ubuzima bari mu kazi ko kubungabunga amahoro, anashimira abakomeje ubwitange bwo guharanira kubungabunga amahoro mu bice bitandukanye by'iyi si. Yavuze ko ihame ryo kutabogama nka rimwe mu mahame agenderwaho mu kubungabunga amahoro rigira uruhare mu kubaka icyizere n'icyubahiro cy'aboherezwa muri ubwo butumwa bw'amahoro, ariko ngo siko kenshi bigenda. Yagize ati ubutumwa bwo kubungabunga amahoro bwahuye n'ibibazo by'amabwiriza adasobanutse agabanya icyizere cy'ibihugu byakira aboherejwe muri ubwo butumwa. Amabwiriza ashyirwaho akwiye kuba agendwa mbere na mbere no kuba hakenewe umutekano mu bihugu byagizweho ingaruka ndetse no ku baturage babyo, aho kuba inyungu ziva hanze yabyo. Yakomeje avuga ko ihame ryo kutabogama ritambamirwa cyane kuko aboherezwa mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bisanga bagomba kubogamira mu ruhande runaka hagamijwe kurinda inyungu zitandukanye aho gushaka umuti urambye w'ibibazo bihari biba byabajyanye gukemura. Ati bitewe n'ibibazo bya politiki mpuzamahanga no mu karere, abaharanira amahoro bisanga bagomba kubogama mu makimbirane, ibyo bikaba atari byo haba mu nyurabwenge no mu bunyamwuga. Hakenewe gukemura impamvu shingiro z'amakimbirane zishingiye ku miyoborere, ruswa, akarengane muri sosiyete, ivangura n'ubukene nka bimwe mu bitera amakimbirane. Aha ni naho ambasaderi Martin Ngoga yahereye avuga ko gukemura ibyo bibazo bisaba kwiyemeza kugira ngo bibashe gukemurwa mu buryo burambye. Ati nk'uko kurenga ibyo bibazo bisaba kwiyemeza, umuryango mpuzamahanga ukwiye gushora imbaraga nyinshi mu gushaka ibisubizo birambye aho guhangana n'ingaruka zabyo gusa. Ibyo tubireke twerekeza amaso mu gitangazamakuru RFI, hariyo radiyo mpuzamahanga y'Abafaransa ku nkuru icyateruye kigira kiti Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, umushinjacyaha arifuza ko Felicien Kabuga yoherezwa by'agateganyo i Kigali. Muri BBC naho bati iyarusha umushinjacyaha yasabye ko Kabuga yoherezwa mu Rwanda. Mu kinyamakuru Le Canapé ho bagize bati umuryango w'abibumbye urasaba ko Kabuga Felicien yoherezwa. Ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru byanditse ko ubushinjacyaha bw'urwego mpuzamahanga rwashyiriweho gukora imirimo y'insigarira y'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni MTPI aribwo bwasabye ko Felicien Kabuga afungurwa by'agateganyo akoherezwa mu Rwanda nk'igihugu afitiye ubwenegihugu bw'amavuko, kandi kikaba ari ndacyo gihugu cyonyine cyagaragaje ubushake bwo kumwakira. Ni nyuma y'uko muri 2023 urugereko rw'urwego rwa MTPI rukorera Hirahe mu Buholandi rufashe icyemezo cyo guhagarika by'igihe kitazwi kuburanisha Kabuga y'imyaka irenga 90 y'amavuko, aho rwasobanuye ko adafite ubushobozi bwo kuburana bitewe n'impamvu z'uburwayi kandi ko hazarekurwa by'agateganyo. Kuva icyo gihe kugeza ubu haracyafungiye aho Irahe. Ku wa kabiri w'iki cyumweru nibwo yarusha muri Tanzania ahahoze hakorera urukiko mpuzamahanga rwari rwarashyiriweho u Rwanda TPR, inteko y'abacamanza batatu barimo Ayan Bonome, Mustafa El Baj na Margaret de Guzman hamwe n'umwanditsi Abubakar Tambadu yize kwirekurwa ry'agateganyo rya Kabuga no koherezwa kwe mu Rwanda. Ubushinjacyaha buyobowe na Serge Brameritse bwagaragaje ko nubwo Kabuga yinubira gukomeza gufungwa avuga yuko uburenganzira bwe butubahirizwa, ibihugu by'i Burayi yifuje ko byamwakira byamwanze. Bwagize buti nyuma y'imyaka 2 Kabuga aracyari mu rujijo mu gihe yinubira ko gukomeza gufungwa birenga ku burenganzira bwe bw'ibanze. Ibihugu by'i Burayi yahisemo byagaragaje ko bitamwemera kandi n'igihugu
igihugu hafungiyemo cy'Ubuholande cyaramushwishurije kimubwira ko hatafungurirwa ku butaka bwacyo. ubushinjacyaha bwa Loni bwagaragaje ko nta mpungenge zikwiye kubaho mu kohereza Kabuga mu Rwanda kuko hazitabwaho mu rugendo rw'indege bijyanye n'uburwayi bwe kandi ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure bye. Ubushinjacyaha burasaba ko uru rukiko rufata icyemezo cyo gufungura Kabuga by'agateganyo. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikibutsa ko umunyarwanda Felicien Kabuga yari umushoramari ukomeye mu Rwanda akaba n'umwe mu baterankunga bakomeye ba jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Mu byo yashinjwe harimo gutumiza mu mahanga toni nyinshi z'imihoro yifashishijwe mu kwica abatutsi. Inzego z'umutekano z'Ubufaransa zamutaye muri yombi tariki 16 Gicurasi 2020 nyuma y'imyaka 26 yihishahisha ubutabera. Mu kwezi kwa 10 k'uwo mwaka yaje koherezwa irahe kugira ngo aburanishwe na MTPI. Ibyaha yarakurikiranyweho birimo gukora jenoside, kuba icyitso cy'abakoze jenoside, guhamagarira abantu gukora jenoside, ubwinjiracyaha bwa jenoside, ubwumvikane bugamije gukora jenoside, itsembatsemba n'itoteza. MTPI yasobanuye ko icyemezo cyo guhagarika kumuburanisha kitamugira umwere ariko ntikinamuhamya ibyaha ashinjwa. Duhindura ingingo. U Rwanda rwamaganye ibitero bya Israeli kuri Qatar. Ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye byaha mu Rwanda nk'Imvaho Nshya, The New Times, Igihe, Rokanape, Tarifa Rwanda n'ibindi, aho byandika ko guverinoma y'u Rwanda yasohoye itangazo ejo bundi kuwa kane rivuga ko kurenga ku mahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu biganisha ku isi itagendera ku mategeko. Twagize rute gukinisha nkana amahame y'ibanze agenga imibanire y'ibihugu ni ibintu bibi kandi biteye inkeke kandi biganisha isi ku kubaho itagendera ku mategeko mu buryo butigeze bubaho. Ibibazo bikomeje gufata indi ntera nta shingiro bifite, ariko umuryango mpuzamahanga usa n'ushyigikiye ko bikomeza nta kubiryozwa. U Rwanda rwakomeje ruvuga ko uburyarya no kurebera mu gihe nk'ibi by'umwihariko bikozwe n'abakomeye bishyira isi mu byago byo kwisanga mu mvururu n'ibibazo. Guverinoma y'u Rwanda yavuze ko Qatar ikwiriye kubishimirwa kubera uruhare iri kugira mu buhuza bugamije gukemura ibibazo bimaze igihe kandi bikomeye mu burasirazuba bwo hagati no muri Afurika. U Rwanda kandi rwavuze ko rwifatanyije na Qatar muri ibihe bikomeye ndetse isaba ko mu gukemura iki kibazo kimaze igihe mu burasirazuba bwo hagati hakenewe ko gikemurwa binyuze mu mategeko n'uburyo bwimakaza amahoro. Ku wa kabiri w'icyo cyumweru nibwo Israel yagabye ibitero i Doha bigamije kwivugana abayobozi ba Hamas, ariko ibikora itabanje kugisha inama Qatar. Igisirikare cya Israel cyakoresheje indege z'intambara 15 zarashe ibisasu bigera ku 10. Hamas yavuze ko abagize itsinda ry'intumwa zayo ziri mu biganiro i Doha barashweho ariko ko barokotse icyo gitero. Yavuze kandi ko abantu 6 barimo n'ushinzwe umutekano w'umunyakatari bishwe. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yavuze ko ibyakozwe na Israel ari terabwoba ku gihugu cyabo kandi ko bitapfa kurangira gutyo gusa kubera ko nabo bafite uburenganzira bwo gusubiza Israel uko byagenda kose. Mu bamaganye iki gitero kandi harimo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wavuze ko Israel yakigabye hitabanje kumugisha inama. Ati Qatar ni umufatanyabikorwa ukomeye akaba n'inshuti ya Amerika. Ntabwo nishimiye ahagabwa iki gitero. Ni icyemezo cya Minisitiri Netanyahu, ntabwo ari icyemezo cyafashwe nanjye. Hagati y'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo n'Imvaho Nshya byanditse ko umukuru w'igihugu Paul Kagame ejo kuwa gatanu yageze aho muri Qatar yakirwa na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'icyo gihugu Sultan bin Saad bin Sultan Ali Muraiki mbere y'uko agirana ibiganiro n'umuyobozi w'ikirenga wa Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Ibyo kandi tubireke tubasomere iyi nkuru y'Igihe ivuga ko Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yakuriye inzira ku murima inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi yasabye u Rwanda kurekura Ingabire Victoire Umuhoza ufunzwe kuva mu kwezi kwa gatandatu 2025. 2025 n'uyu mwaka turimo. Minisitiri Nduhungirehe yibukije inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ko u Rwanda ari igihugu cyigenga kuva muri Nyakanga 1962 ubwo kigobotoraga ubukoroni bw'Ababiligi kandi ko imyanzuro nk'iyi idashobora guhindura uko kuri. Yagize ati ndagira ngo nibutse inteko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi niba yarabyibagiwe ko u Rwanda ari igihugu gifite ubusugire kandi cyigenga kuva ubukoroni bw'Uburayi bwarangira. Nta myanzuro ya gikoroni izahindura uko kuri. Ya minsi yaragiye ku neza kandi burundu. Ati ya minsi yaragiye ku neza kandi burundu. Ingabire Victoire washinze ishyaka Dalfa Umurinzi ritemewe hano mu Rwanda akurikiranweho icyaha cyo gushaka kugirira nawe ubutegetsi buriho, gutangaza amakuru y'ibihuha no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Afungiwe by'agateganyo mu igororero rya Nyarugenge. Ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire muri iyi nkuru ya Kigali Today ivuga ko abakoresha bakata amafaranga abakozi ntibayatange muri RSSB bihanangirijwe. Byagarutswe ku wa gatatu w'iki cyumweru n'u
urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB rwavuze ko hari abakoresha bakata abakoze amafaranga y'imisanzu y'ubwishingizi bw'indwara ndetse n'ubwiteganyirize bw'izabukuru ariko ntibayatange muri RSSB ahubwo bakayikoreshereza mu bindi. Aha niho RSSB yahereye igira inama abakozi bo mu bigo byigenga n'ibya leta kujya bareba niba abakoresha babo babatangira iyo misanzu banyuze ku rubuga rwa wa#imisanzu /RSSB/rwa kuko ari uburenganzira bwabo. Umuyobozi mukuru wa RSSB Regis Rugemanshuro yagize ati dusanzwe tugirana ibiganiro n'abakoresha ndetse hari amakuru dushyira kuri interinete ariko icyo twabonye kigira umusaruro wa mbere ni ugufasha abakozi kumenya amakuru. Abakozi turabashishikariza gusura urubuga rwa interinete rwitwa imisanzu /RSSB/rwa bakareba amakuru yabo kubera ko hari n'igihe amafaranga abakoresha bayakata ariko ntibayabatangire bakayacuruza bakayazunguza muri bizinesi. Yongeyeho ati iyo umukozi amenya amakuru rero asabwa guhita abitubwira nubwo hari abatinya kubivuga kugira ngo bitabagiraho ingaruka zindi bakaba babura imirimo ariko umukozi wamenye uburenganzira bwe akamenya amakuru ku gihe arabitubwira kandi nawe bikamugirira akamaro kubera ko ntiwabona abakozi bajya mu gihugu hose gukora ubugenzuzi. Ni uburenganzira bw'abanyarwanda n'abanyamuryango muri rusange gutangirwa iyo misanzu. Dukomeze iki kiganiro twerekeza hanze y'u Rwanda. Igihugu cya Ghana cyo muri Afurika y'Uburengerazuba cyemeye kwakira abanyafurika bo muri ako karere birukanywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze muri politiki y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump yo gukiza igihugu cye abimukira bahaba mu buryo butemewe n'amategeko. Ni inkuru ya Bloomberg, ABC News, Africa News, RFI, France 24 na Business Inside Africa itangira ivuga yuko kwa gatatu w'iki cyumweru ariko Perezida wa Ghana John Dramani Mahama yatangaje ko Ghana yabyemeye nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro n'abanyamakuru, John Mahama yasobanuye ko bumvikanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko bazajya bakira gusaba komoka muri Afurika y'Uburengerazuba kubera ko n'ubusanzwe ngo n'abaturanyi bakaba n'abavandimwe batabanza gusaba za visa iyo bagiye aho muri Ghana. Yewe ngo niyo baba bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bushake bwabo ntibazigera bakenera izo visa arizo mpushya z'inzira kugira ngo bakandagire muri Ghana. Perezida Mahama yanavuze ko icyiciro cya mbere cy'abimukira 14 birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwakirwa aho muri Ghana. Iki gihugu cyiyongereye kandi ku bindi bihugu byamaze kugirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo kwakira abimukira mu bindi bihugu zirukana ku butaka bwazo. Ibyo biri mu Rwanda, Eswatini yahoze ari Swaziland ndetse na Sudani y'Epfo. Kugera mu mpera z'ukwezi gushize kwa munani, mbese mu gihe cy'amezi 8 gusa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zimaze kwirukana abimukira babarirwa mu bihumbi 200. Muri Sudani y'Epfo, Vice President Riek Machar yarezwe ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu nk'uko byatangajwe na Minisitiri w'Ubutabera muri icyo gihugu abinyujije mu itangazo yasohoye ejo bundi kuwa kane. Ni inkuru ya Sudan Tribune, Radio Tamazuj, AP News, BBC News Africa, This African, The Independent n'ibindi bitandukanye, aho ibanza kwibutsa ko Riek Machar afungiwe mu rugo kuva mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Uretse ubugambanyi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu, Bwana Machar ukurikiranywe hamwe n'abandi bantu 7 yanarezweho ubwicanyi n'iterabwoba. Iryo tangazo rikavuga yuko akekwaho kuyobora igitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare mu majyaruguru y'igihugu cye kigahitana abasirikare barenga 250, mu ofisiye mukuru w'umujenerali majoro n'umupilote w'indege yo mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Sudani y'Epfo UNMISS. Ubwo Riek Machar yatabwaga muri yombi muri Werurwe uyu mwaka, abantu batangiye kugira impungenge z'uko hashobora kongera kwaduka indi ntambara yisubiranamo mu gihe hari hashize hafi imyaka 7 harangiye iya mbere yashyamiranyije abambari be n'aba Perezida Salva Kiir. Yaguyemo abantu bagera ku 400 hagati y'umwaka wa 2013 na 2018. N'intambara yari yadutse nyuma y'imyaka 2 gusa Sudani y'Epfo ibonye ubwigenge nyuma yo kwiyomora kuri Sudani hari muri 2011. Iby'imanza kandi binatujyane muri Brazil aho Jair Bolsonaro herutse kuba perezida w'iki gihugu cy'igihanganye muri Amerika y'Amajyepfo yakatuwe n'urukiko rw'ikirenga gufungwa imyaka 27 mu gihome.
arazira iki gushaka guhirika ubutegetsi? iyi ni inkuru yasakaye cyane ejo kuwa gatanu, aho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo Huffington Post, La Repubblica, Daily Mail, Le Monde, The Herald, CNN, Fox News na Al Jazeera byanditse ko umusaza Jair Bolsonaro w'imyaka 70 y'amavuko, akaba yarabaye perezida wa 38 wa Brazil hagati ya Mutarama 2019 na Mutarama 2023, yahamijwe icyaha cyo kugambirira kubuza isubira ku butegetsi rya perezida uriho ubu. Uyu ni Luiz Inácio Lula da Silva. Uyu yari yarategetse Brazil nka perezida wayo wa 35 guhera muri 2003 kugeza 2011. Ni urubanza rwiswe rw'amateka kubera ko haribwo byari bibaye ubwa mbere uwategetse Brazil hakatiwe gufunga imyaka 27 n'amezi 3 kubera gushaka uko yakwihambira ku butegetsi nyuma yo gutsindwa mu matora yo mu mpera ya 2022 aho yashakaga manda ya kabiri. Ibi byibukije abanyabrazil ibihe by'ubutegetsi bw'igitugu cya gisirikare banyuzemo hagati y'umwaka w'1964 n'igihumbi 1985. Abacamanza b'urukiko rw'ikirenga aho muri Brazil bamuhamije icyaha cyo kuba umuyobozi w'agatsiko k'abagizi ba nabi kigabije kandi kakangiza inyubako zikoreramo inzego nkuru z'igihugu mu murwa mukuru Brasilia hari mu kwezi kwa mbere 2023. Bolsonaro yanariganywe kandi hamwe n'abandi bantu 7 b'inkoramutima ze barimo abahoze ari abaminisitiri n'abasirikare bakuru b'abajenerali. Kuba Bolsonaro yahanishijwe kumara imyaka 27 muri gereza byamwiciye amahirwe yo kongera kwiyamamaza mu matora y'umukuru w'igihugu asigaje umwaka umwe ngo abe aho muri Brazil. Urubanza rwe rwatangiye kuburanishwa tariki 2 z'uku kwezi kwa 9 rwateje agatotsi mu mubano wa Brazil na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko Bolsonaro asanzwe ahuje amatwara na Perezida Donald Trump. Uretse guhanikira imisoro bimwe mu bicuruzwa bya Brazil ho 50%, urubanza rukimara gusomwa umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yijeje Brazil ko izakanirwa uruyikwiye kubera urwo rubanza rubogamye. Tujye muri Afurika y'Epfo ahongeye gutangizwa iperereza rishya ku yicwa ry'impirimbanyi Steve Biko nyuma y'imyaka 48 ishize yishwe na polisi yari imufunze. Ejo kuwa gatanu nibwo hasukuwe anketi idasanzwe nyuma y'ubusabe bw'ubutavanamo bwakomeje gutangwa n'umuryango w'impirimbanyi yarwanyaga itizigamye politiki y'ivanguraamoko ya apartheid. Hiyongeraho n'ubushake bwagaragajwe na Perezida Cyril Ramaphosa kuva yajya ku butegetsi muri 2018 aho yongeye gusubirishamo amadosiye y'imanza zaburanishijwe mu gihe cy'ubutegetsi bwa karyanisha miryango. Ramaphosa yashakaga ko habaho ubutabera nyakuri ku byaha byakozwe mu gihe cy'ubwo butegetsi bwo kuva mu 1948 kugeza burangiye muri 1994. Iyi nkuru ya Daily Maverick, News 24, RFI, The Herald na Lusaka Times yibutsa ko mu 1977 ari umwirabura Stephen Bantu Biko wamenyekanye cyane ku mazina ya Steve Biko yishwe bunyamaswa nyuma yo gukorerwa hicarubozo ryamuteye ibisare mu bwonko. Urupfu rwe rwateye intimba abatari bake aho muri Afurika y'Epfo ndetse binarenga n'imipaka y'icyo gihugu bigera mu mahanga. Mu mwaka wakurikiyeho ubushinjacyaha bwari w'icyo gihe bwanze gutangiza idosiye y'abapolisi bamwiciye aho yari afungiwe. Anketi ya Nyirarureshwa yashimangiye byavugwaga na polisi ko Steve Biko yakomeretse nyuma yo gukubita umutwe we ku rukuta. Nta muntu n'umwe wigeze akurikiranwa n'inkiko kubera urupfu rwe. Gusa ubwo ubutegetsi bwa apartheid bwari burangiye abamwishe batanze ubuhamya imbere ya komisiyo y'ukuri n'ubwiyunge yashyizweho mu 1995 na perezida wa mbere w'umwirabura Nelson Madiba Mandela. Abo bahotozi ba Steve Biko basabye imbabazi ariko ntibazihabwa. Nanone ariko ntibigeze bakurikiranwa n'ubutabera ngo bubaryoze ayo mabi bakoze. Twerekeze muri Kenya aho ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango mpuzamahanga uranira ubutabera International Justice Mission buvuga yuko umunyakenya umwe muri 3 yemeza ko yakorewe urugomo na polisi hagati y'umwaka wa 2022 n'umwaka ushize 2024. Nkuko byanditswe na This African, Daily Nation, Nairobi News, Mwananchi, The Africa Report, Africa News ndetse na RFI. Ubu bushakashatsi bwasohowe muri iki cyumweru bwerekana ko abaturage bavuga ko bahohotewe cyane n'abapolisi arabo mu mujyi wa Kisumu uherereye ku nkombe z'ikiyaga cya Victoria mu burengerazuba bw'igihugu, ukurikirwa bya hafi n'umurwa mukuru Nairobi n'umujyi wa Mombasa wo ku nkombe z'inyanja y'Abahinde. Hafi 56% by'abanyakenya nkuko bikubiye muri ubwo bushakashatsi bavuga ko babaye inzira
n'akarengane z'ihohoterwa bakorewe n'abashinzwe umutekano n'ihohoterwa rishingiye ahanini ku gucuruzwa utwabo no gusabwa ruswa. Iyi nkuru yanzura yibutsa ko kuva haba imyigaragambyo yo kurwanya guverinoma ya Perezida William Ruto mu kwezi kwa gatandatu umwaka ushize, imiryango ya sosiyete sivile n'iharanira uburenganzira bwa muntu yabaruye abantu basaga 80 bazimiye nyuma yo gutwarwa ku ngufu n'abashinzwe umutekano. Ibyo tubireka. Intambara y'ubucuruzi hagati y'Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatumye Ubushinwa bwerekeza amaso muri Afurika maze bwongera ingano y'ubucuruzi bwabwo ho miliyari 60 z'amadolari y'Amerika ugereranije n'umwaka ushize. Ibi nk'uko byanditswe na Global Times, Africa News na BBC News Africa ngo byakozwe mu mezi 8 gusa uhereye mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Ni mu gihe ibiciro by'ibicuruzwa Ubushinwa bwoherezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byaguye hasi cyane kubera imisoro byazamuriwe na Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bityo ibyajyaga aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biba bigabanutseho 33%. Iyi niyo ntandaro y'uko Ubushinwa bwasanze ari ngombwa kurushaho guhanga amaso Afurika, aho bwize isoko ritabuhenze kandi rinafite abaguzi benshi ibicuruzwa byabwo babikundira ko igiciro cyabyo kidahanitse nk'ibiva ahandi hakurya y'amazi magari. Mu gihe kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagabanyije inkunga ku bihugu bya Afurika ndetse zikanongera imisoro ku bicuruzwa bivayo, Ubushinwa bwo bwavanyeho imisoro n'amahoro ku bicuruzwa biva mu bihugu 53 bya Afurika, bwongera ishoramari ryabwo kuri uyu mugabane mu birebana no kubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, ibyambu ndetse no mu by'ingufu nk'amashanyarazi. Umwaka ushize ubucuruzi hagati ya Afurika n'Ubushinwa bwageze kuri miliyari zisaga 295 z'amadolari y'Amerika, bwiyongereho 4.8% ugereranije n'ubuhahirane bwo mu mwaka wabanje wa 2023. Ubushinwa nibwo mufatanyabikorwa wa mbere wa Afurika mu by'ubucuruzi kandi ngo biracyari kure ko hagira ikindi gihugu kibutsimbura kuri iyo ntebe y'icyubahiro. Nyuma y'Ubushinwa hakurikiraho Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani ku mwanya wa 3 n'umuryango umwe bw'Uburayi ku mwanya wa 4. Duhindura ingingo. Nyuma y'imyaka 14 rwubakwa, urugomero rw'amashanyarazi rwa mbere runini muri Afurika rwatashywe ku mugaragaro ku wa kabiri w'iki cyumweru. Ni urugomero rwa Grande Renaissance rwubatswe ku ruzi rwa Nili y'ubururu muri Ethiopia. Nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, France 24, African News, The Economist, Financial Afrique, Le Courrier International na Le Nouvel Observateur, uru rugomero rwatangiye kubakwa muri 2011 ruba rwaruzuye muri 2017, ariko imirimo yo kurwubaka yagiye itinzwa n'impaka rwateje hagati ya Ethiopia n'ibihugu bya Misiri na Sudani byagaragazaga impungenge z'uko ruzatuma amazi habigeraho aba makeya, dore ko hari ikidendezi kireshya na kilometero 1.8 z'ubugari na metero 145 z'ubugejuru. Rwuzuye rero rutwaye akayabo ka miliyari 5 z'amadolari y'Amerika, rukazajya rutanga ingufu z'amashanyarazi zingana na megawati 5,000. Ibirori byo kurutaha ku mugaragaro byabereye mu rwa mukuru Addis Abeba, aho mu bashyitsi b'imena bari batumiwemo muri ibyo birori nyine batumiwe na Minisitiri w'Intebe wa Ethiopia Dr. Abiy Ahmed, habonetsemo abakuru b'ibihugu bya Afurika barenga 10. Abiy Ahmed yavuze ko ari ishema ku gihugu cye kubera ko ari cyo kishatsemo ubushobozi bwo kurwubaka kandi rukaba rwitezweho kuvana mu kizima benshi mu banya Ethiopia, ndetse rukaba ari n'ikibazo cyongewe mu bukungu bw'igihugu cye. Yavuze kandi ko umuriro ruzatanga utaziharirwa gusa na Ethiopia, kuzanagemurwa hanze yayo mu bindi bihugu bya Afurika. Perezida wa Kenya William Ruto wari muri ibyo birori yavuze ko urwo rugomero atari uruganda rw'amashanyarazi gusa, ko ahubwo ngo hari n'ikimenyetso cyo kwereka isi ko Afurika nayo ishoboye kugira ibyo yigezaho nk'ibirebana n'ibikorwa remezo by'ingufu. Mugenzi we wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud yashimangiye ko buri gihugu kibona amazi yacyo mu buryo butandukanye. Ati kuri bamwe ayo mazi bayabona nk'urufatiro rwo kubaho kwabo no kwihaza mu biribwa, ku bandi nka Ethiopia bakayabona nk'isoko ikomeye ibyara ingufu n'ubwiyongere bw'ubukungu. Ababyumva batyo bose muri izo mpande zombi bari mukuri. Ni mu gihe benshi mu bandi bakuru b'ibihugu bari bahari bagaragaje ko banyotewe no kubona habagezi wabo amashanyarazi yo muri urwo rugomero. Nka Perezida Salva Kiir wa Sudani y'Epfo yavuze ko hatindiwe no gusinyana na Ethiopia amasezerano yo guhaha kuri ayo mashanyarazi. Yongeyeho ko ubwo bufatanye mu by'ingufu buzafasha no kurushaho kugira ituze n'umutekano mu karere. Twerekeze muri Malawi. Abaturage barenga miliyoni 7 nibo biyandikishije ku malisiti y'itora kugira ngo bazitabire amatora rusange azaba ku wa kabiri
cyumweru gitaha. Ni amatora akomatanyije ay'umukuru w'igihugu, ay'abadepite n'ay'abajyanama mu nzego z'ibanze. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya Bulawayo 24 News, Lusaka Times, Eyewitness, The Herald, BBC News Africa na Mail and Guardian byanditse ko ku mwanya w'umukuru w'igihugu hahatana abakandida 17 barimo Perezida Lazarus Chakwera w'imyaka 70 y'amavuko ushaka manda ya kabiri y'imyaka 5 yiyongera kuyamaze ku butegetsi nyuma yo gutsindwa wari Perezida Peter Mutharika mu matora aheruka muri 2020. Abandi bakandida perezida bafite amazina azwi barimo uwo Peter Mutharika w'imyaka 85 y'amavuko akaba yarayoboye Malawi kuva 2014 kugeza 2020. Ni ku nshuro ya kane azaba ahuriye mu matora y'umukuru w'igihugu na Chakwera uheruka kumutsinda, ariko nawe akaba yaramutsinze bwa mbere mu matora yabaye muri 2014. Hari kandi Madamu Joyce Banda w'imyaka 70 y'amavuko yabaye umugore wa mbere wategetse Malawi kuva muri 2012 kugeza muri 2014. Yagiye muri uwo mwanya nyuma y'urupfu rutunguranye rwa Bingu wa Mutharika, umuvandimwe wa Peter Mutharika. Hari nanone Michael Yusi w'imyaka 56 y'amavuko. Uyu mugabo wahoze ari umunyarwenya cyangwa umunyabisetso niwe wari wungirije Lazarus Chakwera nka vice perezida wa Malawi nyuma y'urupfu rwa Saulos Chilima wapfiriye mu mpanuka y'indege mu mwaka ushize. Hari kandi Dalitso Kabambe w'imyaka 51 y'amavuko yabaye guverineri wa banki nkuru ya Malawi. Undi ni Atupele Muluzi w'imyaka 47 y'amavuko, ni umuhungu wa Bakiri Muluzi wategetse Malawi kuva 1994 kugeza 2004. Yabaye muri guverinoma zo ku butegetsi bwa ba Perezida Joyce Banda na Peter Mutharika. Perezida mushya wa Malawi hazamenyekana nyuma y'iminsi 8 amatora abaye, naho ibyavuye mu matora y'abadepite bizatangazwa tariki 30 z'uku kwezi kwa 9. Reka dusoreze muri Nepal aho igihugu kiri mu rungabangabo nyuma y'imyivumbagatanyo igamije kurwanya ubutegetsi, ikaba yariciwemo abantu babarirwa muri 50 nk'uko byanditswe na RFI, New York Times, Al Jazeera, The Himalayan Times na BBC. Uretse abantu 51 baguye muri iyi myigaragambyo yashegeshe umurwa mukuru Kathmandu, n'imfungwa 12,500 nazo zaboneyeho akanya ko gutoroka amagororero yazo. Ni imyigaragambyo kandi yatumye guverinoma ihirima. Mu mijyi minini myinshi yo muri iki gihugu cyo ku mugabane wa Aziya, abaturage bategetswe kujya hanze amasaha 2 mu gitondo n'andi masaha 2 ku mugoroba. Mu murwa mukuru nyine Kathmandu, ku munsi w'ejo kuwa gatanu nta n'inyoni yatambaga, byari bimeze nka guma mu rugo yo mu bihe by'icyorezo cya COVID-19. Ubu rero imishyikirano ni yose hagati y'umugaba mukuru w'ingabo, Perezida wa Repubulika Ramchandra Pudel n'abiyise Gen Z biganjemo urubyiruko rw'abanyeshuri n'abandi bajene. Aba nibo muri iki cyumweru bagaragaje uburakari bwabo bukabije, bigabiza imihanda mu rwego rwo kwamagana ruswa ivuza ubuhuha mu banyapolitiki. Aba Gen Z bayobowe n'uwitwa Sudani Gurung batwitse inyubako za leta zirimo inteko ishinga amategeko, urukiko rw'ikirenga, za minisiteri z'ubuzima n'iya transport y'ubwikorezi. Muri make inyubako nyinshi zirimo n'urugo rwa minisitiri w'intebe Sharma Oli zahawe inkongi kimwe n'imodoka nyinshi. Uyu musaza w'imyaka 73 y'amavuko yeguranye na guverinoma ye kuwa kabiri iki cyumweru. Yayoboye guverinoma inshuro 3 ahereye bwa mbere muri 2015 nka minisitiri w'intebe wa 38 wa Nepal. Urubyiruko rw'aba Gen Z rwiganjemo abashomeri kandi runarambiwe na ruswa nk'uko rubivuga, nirwo rwamuhatiye kuva ku butegetsi. Biravuga ko yaba yarahungiye i Dubai. Iyi myigaragambyo yo muri Nepal niyo y'injyana muntu yabaye kuva muri 2008 ubwo havanwagaho ubwami. Yatangiye kuwa mbere ubwo polisi yarasaga mu bajene bigaragambyaga bamagana ifungwa ry'imbuga nkoranyambaga na ruswa mu bagize guverinoma. Naduhiniye iki kiganiro, mwakoze kukibanamo natwe. Mwari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya, nanjye Nyirarukundo Xavera. naho ubutaha. Ciao ciao.